Kurumjari SKTV ang grupo taram nok cheri ay raj nok tongbam ngasi si the newsroom live ta ngasi haidok katriba megi tangkun tareta haidok katriba chahi sigi Board of Secondary Education Manipur na loba high school living certificate examination gi result miyamna metric ki result haina riba sigi haidok nabge tamakta baupra tla iba BoSEM gi building da habatare already ngasi gi result haidok pagi function si hogre so hari mapam masida Lieutenant Lariba की SKTV की Chief Reporter Premchand मफम तो लेरे Premchand होजे करी situation तो ले ngaकी mamang दा कोई Education Director ना वांगांग बहुकी माले कितने थम्बियो Premchand कौन ताबी बरा ताबी को तायरा Premchand रासा की ताबी बरा Okay ताजर हाय बियो Okay Board of Secondary Education Premchand की कौन से मो मांगे वो माले Premchand Board of Secondary Education Manipur Okay Premchand की audio से clear हो इधर है यामना कोई तल लगा है तारे याम interrupted होई बमोंग दला है तो ना कौन से कितने सेंगन बियो Okay Premchand कौन से ताबी रबरा Premchand Okay, chahi se ki Board of Secondary Education Manipur na loba metric examination ke result haidong na bugi damakta BoSEM ki office ba para tala iba makum masida function already hokre Premchand Ras marak tana ko ji yes Education Department Commissioner na wangang ba hana taram matung na mo shiri pa ong bisel ke ras Education ki Commissioner wangang ado Okay Education ki Commissioner na ngang ba tamin na rasime very in the small education really don't miss again keep the Infonia and family really don't keep reversing really printed electronic media also kasi advantage like some disadvantage हमारे लेवल का नाम पता है ID very plus हम plus है 95 वाला हम देखो thing like it I am the disadvantage that I am the मतलब आपको दे रहे हैं प्रस्ताव कैसे but overall psychology of the advanced of the ako'y nasa pagpas ako'y ay parang lang ba instead of ako'y competition agad ay makakos din na ay ko yung kasi makakos personal really ay ko na may this one and secondly ako'y consistency usap ko yung take over ni same frequency din something usap ka take over din usap ka take over da hindi kasi ay man ang sige tanda same answer din tayo lang ay sige mo tayo mga pero at kung hindi discrepancy tayo na one kaya ito we na tayo ibo di at lang ko na ang pagre ako hindi po ang exam si last of exam mo ko na pa na hindi pa man yung pass of grade exam si mo ko ite at yung exam sa magkaki admission ko ba ito ko ito ko ito nila sa isa tayo ko nila 95 from there kaya yung ko ito si advantage na sa students na dance to the psychology lang yan I love it and the next student okay by other people sa nilagay ni Mike na mga diba kaya ito sa mga kaya na kami ng network I mean the next student na ito na mga system sa same ko ko
first, second, in the sense, एक बस कम्युनिटी आइडेंटिटी को एक बस कम्युनिटी परसेंटेज से क्या हो मतलब की कंप्यूटर क्या हो टेबल में क्या हो अब माइंड और कुछ डिग्रेड हो गया आगे स्टूडेंट्स की हो गई एक बस में आपको देर ऑल को दी हुई मॉनिटर एक बस में आपको प्रॉपर करते हैं हर कार्य अब रिजल्ट की हो तो आगे लगना अंदर से 18,193 students I think sorry, I wrote the I think 18,054 number I got 17,051 master. I think the external one, the external one should be 35 and wrote the 35 627 master and the we end up with a 93.07% pass rate, which is actually very important. And the Indian 17,726 and both the regular 17,661 appear to be 16,587 pass rate, the criminal external 950 and both the week at the year of 91 year to be 166 pass rate, pass rate. 93% exactly. Department is the American kind of the university environment. Suddenly, the government school, the area director in the government school, the Kulaka, chemistry, meeting channel of the 9,119 and not over. I think 9,000 passed away. Sorry, a year away. I was 7,682 passed away. I have 84.34%. Sorry, 1,315 and not over 1,308 years over. 1,213 pass over 19.74. Private school yeah, go to 27,181 private school and 27,202 appear to be 96,095.93%. So under category of I don't really entirely and the private school was pass percentage and private one at 95.93. Followed by 92.74, the government is at 84.34. Also, I guess I had high to the government or school is the pass percentage last years now it's not part of the district wise. The district wise rate of C, the community school, the school over 4,693 and wrote over 4,680 rate over 4,695 pass over 99.04 candidates pass over the same the first hour the first hour me I will put 87 pass giving a percentage of 50.71%. I will pass over. I think the school single 10 over the district. 10 over the district 585 and go to 579. Appear only 577 pass away. Giving a percentage of 99.65. Almost everyone passes. Penalty. District party for about HSLC, he might last percentage might proceed, come down, explain and go 30, CNN 88, appear 30, 254, pass 65.46%. I think the scientists are saying when I'm checking the rating on how many share of the class
Dumlayo. Uzik results ki matang da wapam khara miyam da thamgre punna chahi segi 37,715 students na high school living certificate examination 2024 gi exam se da thakibani adunam segi pass percentage si mamangi fi council gi haido ki badumna 97.6 set kiba aduna handa gi sena kyam yamna chat pasat ba haidu me ku khara gi matung da khang gani aduna hujik gi hairiba function asigi कोई तोंगान ba guest maya mama da is lai singa sina wapung khara phongdo matung sida nasigi result ase officially miyam da khan ga dori bani aduna 37,715 students na exam tha ki bani march ke tang tara manga gi horgare april gi tang tara ga nipan phau ba chatha ki ba dum laba high school living certificate examination atraga metric examination class 10 exam tar madu gi result mi ko khara gi matung da khanga gani 37,715 students ki manung da 19,087 se na nupa mahiroi sing ne du 18,628 mahiroi sing na nupi mahiroi sing ne aduga masigi manung sida 14,070 mahiroi asena koi gi chingi district sing adagi ni aduga 23,645 students sing asena valley gi district tagi ni hujik result se lauthok pagi officially now BoSEM ke class 10th ki result is officially out now. $37,715 Mahiroi Singna Thaki Bachahi Sigi High School Living Certificate Examination conducted by Board of Secondary Education Manipur is now officially announced. The result is officially announced. Live visually miyam nupchari bise result asi laptop pagi koi gi document have the result ki sheet asi miyam gi mamang da have the particularly media da uthokre aduna result asi officially out ore Premchand result yes result se laptop kraba malik hitang mafam da Premchand lai bi bani okay Premchand result se lauthok ki ba male hoji ki document am official ut ki base aduna okay Premchand su hoji function asi gi manak te yam na leibna maram maraga okay ako masida pangtholi ba thor masida mare le na thambiri ba koi official singi ba se mayam mutam ne Aduh mau miro apa mau ngomong hello pam jo nahi hai log ke education to pam से सुनाई का हुआ मैं क्या चलो
Si yen đấy này. Pero này quay lâu rồi cái mami ya. Macam bukan begitu. Jadi yang aduh yang dari sini Mic to off ang tato view. sini pun lalu jadi Premchand gi konjel sina akoi gi officer la ngangi ba konjel sida gi hena huna lak pana mar muraga Premchand gi mic se nga ki oina mute to view. Premchand aruga akoi gi officer la ngangi ba se dice ta leibu microphone se gi di audio lak tre ma se ang to on to view. Premchand koi dice ta ngangi ba konjel se lak tre dona ma se gi si oina audio se on to view. Katang nakshan bibi yabre yung konjin sing buwal. Premchand konjil se kitang sing buwal kitang nakshan bibi yabre. Sing dong male Premchand audio se yang kana share clear hoy dabana maram hoiraga official sing apon kom se kitang make sing wale dona Premchand no wena lairiba situation to explain to buro. Rasa ये Yes yes mara konjel se amuk pat pat tatli. Okay, Ras, maruin na, handa ki exam haidok pagi mawong asi nagamana daw mawong hay batara. Handa ki exam asigi haidoi basi pagi grading system da ID A plus, B plus, A plus, A, B, C, D. Sumayan lak pa itare. Ado na ranking gi wakam maman laitre. Ado maku mayam na kaning ang daw hay batara. Haibadi irang sulay kiba tungan motor na ko kyam thok kiba dina. Manipur की हंडा की क्लास 10 की मेट्रिक एग्जाम मसी कदाई फाउबा की कैमरामैन सुन के लापिने बा तीन जगह मरुइना की महिरो के आमु पास तरो मुदगे हाइबो फंक्शन अदुमकु ngasi exam haidokre की साउंड की प्रॉब्लम गुबा दगी होल सियम दिन मनिना तंग ताब लोग दोंग चा दरगसु हौजिक आइना उ जगह ग्रांड टोटल परसेंटेज है बता रहे पुन्ना मणिपुर की ओइना पास percentage asi mamangda amukta thokidriba mawongda 93.03 masi akogi hadakta haidokiba BoSEM lauba class 12 ki examination asu ba akogi mamangda amukta amdriba mawongda akogi 90 plus ta 97 point something lakibne adum togdra handaki shishu class 10 ki metric exam ki amka hana panchage overall percentage pass percentage asi 93.03 ni aduga masida anda kiasina pagi mahiroi nupi masa singdagi nupa masa singna pass to bui sang sui heli mahiroi nupa masa regular da enroll to kibasi fishing crime panga chani kutra homdoi aduga appear to kibana fishing crime panga chamaga yankai mari aduga pass to bana fishing crime ka yankai matoi aduga nupa masa singi oina pass percentage asi 93.07 aduga bimasa singi oina regular da enroll to basi 17,726 ni aduga appear to kibana 17,661 aduga pass to kibana 16,587 aduga hari basi ngasigi matakta tuwan ba pagi external oina yaw already mayro shingena bimasa singi oina 93% aduga informata mayro singina 93.07% haitara aduga agi handaki matang asi daibetare handaki exam haidok pasida government school singi performance dumak wana lai government school singi oina pass percentage asi 84.34% ni aduga aided school gi oina 92.74% ni aduga private school gi oina
95.93% ne ras atu pa tuan ba question ras na hangbiring bol rega di Okay, hangbi ya ne government school ki percentage tong tang hai biro 84 point government school ki pass percentage se 84.34 okay aduga aided school ki na 92.74 private school ki na 95.93 overall da saina panjaki ba 93.03 aduga mohon haja ge handaki exam haidok pa metric ya sidadi to the first division second division position holder is ba ama ta haidok re grading system oina A1 A B C D haina lai aduga hojik se koi gi tuan official kya am se lai hai betare education department aduga BoSEM gi adumaku makhoi akoina bite lo busi tuan pa musi sebe lo nari adugu makhoi lo ri marakta ras na hangbining ba aduga okay premchan lachang wapam di ngasai khoi handaki se division system the first division second division third division laitre handaki se grade system ni A plus A B C D aidna magi grading le ragane habne tuna pass percentage thambi khare 93.03 unprecedented oiba mong mamang da mukta lakhidri mong gi result amala ai haidana adubo khoi magi lairiba grade system se A dana kaya B dana kaya A plus dana kaya habagi adum bagi pass percentage natraga number na chingmadi laibibra yes masi loimak yaw re hai betare adi makoina kogi booklet amu ena form ga pichore masi loimak details yaw re masi hore kogi numdang wara maduga numdang gi bulletin da prime time bulletin da right nimthina detail when study to wama changane hai betare okay no ta jire iba data se yam yamana maram oiraga khudakta yenga hai bi adabu mong dunia to premchan hujik manakta lairiba khoi official sing hai betare maroina makhoi ga su wari sabagi tanja hek phangbaga premchan na koina sanari wari se mapung phadra ka so marakda phat changjaning ba timing chare hai ba heda changjan biu hauji ko na ding sai thambi ki wapam sing handa ke se grading ni habne to na grading system lak pa se da akoi bada result hai dok pasi ngai bula iba miam da any kind of kai ha bata yes harau na ba hai ka drana traga result se da liber result se da miam gi oiba kai ha bata average remark na traga response kamaina di ubi rasi mamang dagi haunai betare board of secondary education Manipur duga education department na masi matang da thangan khibal lai khibana jona ngatpudi pawrang bodo mande adumako masi gi information asi yau daba kangi ba mairo singa to mung manung sindi masi khangning bagi wakhalon chu leiba male maruina exam haido obra haiba aduga division kada lage haibana chingba singa si asari hangarak pandepte adumako masi already department na mai ne basinga masi thangan khrabani andakidi grading system ona pia gani haibasi aduna aduga ai amam da buku district wise have betare magi breakup se pass percentage ki chang ase Imphal West da pass da bugi chang ase 93.63% Imphal East na 94.81% aduga Thoubal da na 99.04 Thoubal da 99.04 ni masi enroll to busi 4693 enroll to bune aduga 4680 appear to pass to 4635 pass to Bunaduna, Peli de Riba, discussing in Manunda, Tobalna, why the pass to Bugi, Chang Su Wangli, 99.04 ni, Aduga Belly discussing in Manunda, fighting in name Bana, Juribami pass percentage 50.71. Amukana Panjage, Juribami na 50.71, Maruina Juribamda, Bahiro Ipuna. Samgaga Pupumapan enroll to bune masigi manungda samgaga Puputaruk paikha appear to we aduga pass to budi sumnagi chaniga marfu tarek pass to rakanda mahagna kogi belly decision da kwaidigi name na pass to ba pass percentage oi ba hai betare aduga chingi oina kamjung na kwaidigi name kamjung disipuna kamjung disipu oina punna mahiroi chahumga marfu mapan exam kogi enroll to we masigi manungda mairoi ama hantharaga chahumga marfu nipan appear to we adubu pass to budi kogi tangkha amarom tang hai betare tangkha yakhai mari khat pass to we masina pass percentage asi chingi decision in manungda kamjung na party name laga 65.46 aduga chingi decision da quality yamna pass to ba kogi pass percentage hai tare Tenopal ori Tenopal gi pass percentage asi even ngasai na panjaki ba Thoubal Delhi dagi bokhen hele tare aduga pass percentage asina Tenopal na adagi yamna 99.65% ni
ꯄꯨꯟꯅ Okay. ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 135 enroll ꯇꯧꯕꯗ 158 appear ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯨꯝꯅꯒꯤ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯑꯅꯤꯈꯛ pass ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ 158 pass ꯇꯧꯗꯨꯅ 99.65 ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯒꯤ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯇꯦꯡꯅꯧꯄꯜꯗꯁꯨꯅ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ pass ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ district ꯑꯃ ꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯔꯥꯡꯁꯨ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ unfair means ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕꯗ ꯊꯤꯡꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯅꯆꯤꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯋꯥꯐꯝꯗꯨꯗ ꯌꯨꯝꯐꯝ ꯑꯣꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯅ ꯃꯔꯤ ꯈꯔ ꯂꯩꯅꯔꯒ ꯄꯟꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯤ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯗ pass ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 85.75% ꯅꯤ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯗ pass ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯆꯥꯡ ꯑꯁꯤ 95.29 ꯅꯤ aduga Fezholda khara amuk nemthare 68.18 ni aduga Kakching still Kakching adumuk Guangli 97.58 aduga Chandel da 97.08 Tamilong da khara amuk hantaraga 75.59 haibane chingbu singasine ras. Okay. कोई डिस्ट्रिक्ट वाइज ओइबा ब्रेकअप सूब प्रेमचंद्र थंबिरी पास परसेंटेज हाइब तारे तो मणिपुर पुंबगी ओइना 93.03 अनप्रेसिडेंटेड ममांगदा अमुक्ता सिगी पास परसेंटेज की सांग से यौना कोई बोसेम की क्लास 10 की रिजल्ट लाख प्ले वो दिस इज द फर्स्ट टाइम हाइब तारे 93.03% काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लोबा क्लास 12 के रिजल्ट तो सुमदमनी 97.06% अनप्रेसिडेंटेड रिजल्ट्स maybe because of the unprecedented circumstances hujik lariba manipur gi situation se namaram oiraga mairoi singse ta khitang leeway ama piba na traga ko gi examination gi mong da khitang ahong blak pasu arambadi ai but still pass percentage is very high aduna masida quantity is so high aduna quality da kari compromise lakha da hapusu madu adum khana badi adum mathak tari but still hujik phugi na this is a good news handaki BoSEM na logba class 10 gi exam हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन 2024 की रिजल्ट सी कोई डिवीजन सिस्टम है बतारे ममांग लेखिबा फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन है नखोई की अदुगी मोंग लेतरे हंदा किसने ग्रेड सिस्टम है बतारे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अनु उबलाब मतुंग दगी ग्रेडिंग सिस्टम सी इंट्रोड्यूस तो होना फॉर द फर्स्ट टाइम इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड in BoSEM's class 10 exam से the grade system होरे अंदर की result असी grade system नहीं no division only grade A plus A B C D हाइदना मागी grading system असी दा महिरो सिंह से पास तो रहे तो ना महिरो सिंह से ना मसा की grade से क्या फंगा बगेरे ना तेरा पास तो रिब्रत तो है ना चेक तो क्या है बता रहे manresults.nic.in द संगा महिरो सिंह की मनु की म्यूजिक ना हाई रिबर result सिंह असी महिरो सिंह की कम की बेजागनी man results are ESULTS results.nic.in the Zambiraga yes Premsen official singa wari sabgi tanja governors za koi ko je SKTV ki live broadcasting to jare se aduna maruina Manipur da han boina pagi grading system ma la pase machine Mairoshin kanamba pigi shi kari no aduga handaki pass percentage ase idang lai di marak asida masumai thorak pasin mayam da masi kariyani na khanbi abaga haibadi Mairoshin si live pa wala modra haina china badu madugi puro tena bada percentage wang lak pase sigi matanga ngasai grading system matanga haibiu कनुगी grading system से सिगी advantage थी आई नगसाई हाइजेक की बदमाइना grading system सिना students सिंगा अकोई अंगांग होई जरी बस students का चाहिए त्राम आदनी कोई मेट्रिक खासे नहीं सिको अंगांग होई जरी बस student तो दा अब कल pressure लाइक तना बा हाई दी pressure लाइक तना बा अकोई मैं आने से तुम की नहीं अकोई की तारीख कम मतम दा pressure ता ले रगा तंबल लाइक सिगा pressure लाइक तना relax मैंने तंबल लाइक सिगा हाई वो ने lasting मैंने न्यूसिंग बसे relax मैंने तंबगा मैंने न्यूसिंग ही अदुगा फिर नसाई pressure में लेना तुम सी कहते हैं देना कि तसल दुगी नाटंग की दी ayeng hangsit phone na taga maybe another 1 month lingsing aga tuki aduga pressure like na like tamba taraga di ayeng koi na anu isala mo na han ai ni pa ki do siniko ai bi du khamna chapang me na I sa ki thaja balai aduna koi di pressure like na koi rik ta ban ba ayena khanjai kadege amana apoi ai ma khamani soi kre नतगा कने अमनी कने तौखरे हाइबदुगी वखन नुवाई तबदु अदिमा लेखरे अदगी आइना गसाइ सो बिजबा अकोइगी ची चेक तौबसे अकोइना अकोइगी क्वेश्चन सी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मंगतंग ओइरगदी यस चुम्बे आइदी करेंट केदा दबे आई आइदी मशीन चेक तौर दौनी को ओएमआर शीट ता अदुगा नतबा अकोइगी गसाइ लाइन मरी मंगा त इनरगा चेक तौबनिना ओजा खुदी मक्ति वखन मनरम दबे आई तुमने मतलब
Ega biga kenaba makan mga iyo haiba kansida makan mga si oza amana mana kaya important ko yan kanja ba yaron kada di mga gi so maga sa mga mari kang piram bayan na foreign half piram bayan spice amay ki city last ki se kya important ko ida si ay na foreign half ate ko amana na mga piram ng mga dun sumiyam ni mga PPC ay si ko aduna oza sing na ma so kitang kaya ba yabagi possibility lakba adi marking do adi ma human being kanina po I think sagi ay may makan ni si chumina adu gumba may amdu negate tawrani ang siki kano si ready kano ako niyo si maxi supipi do na tip answer to the maxi ido ne ba adu ga result the grade point ko ga pi by 1 ne hai kadi may sagi question do adu na sai 4 and half ang mi so 5 ang mi so matang total tin sala kada di sak mana na to by grade B ra B1 la A1 la A2 ra adu tajar ba ne ba adu boy ani gi sagi kursa gi kang kanu to su adu su 900 adu ga kanu gi ako gi pressure laiba adu gi kanu si kanu laitana ba tawbanina ako ay wa kan si sara hena pabra hena kanse dagi ko percentage pass percentage even class 12 ki ore basu 10 ki ore basu sahi ama ko gi tanglu ta da irang marak ta lai ki ba mai roi shi pass the chance yang bang ko se no marak ta unfair mission ne ha bigi pau ma'am ne thokre even inquiry committee function ba yaw kre aduna marak mor kan da handa ki results adu 12 ki results se masi kanai fau ba chuma bagi habi wa se handa basu nate kai kai habi ne ja kanu de apagi parikha si or yam disturb like adu sarkar ki side ki di school sing yam chuna hangan ba adidi especially apagi government school sing da apagi school hangan laga school chhatra sing se space to grimya se mai school da tamandana adidi class ki tension dana adidi kano to hangba classes extend tauba extra class ka lahon dana apoi makeup tawna ba di honal jagi ba adu ga ngasai gi answer gi adu mark piri si answer gi quality to mark pirakpani adu di board na masung function na conduct over exam ni adu ga moi masana sagi moi gi wajasing moi masai di moi gi through the exam do check tawbani na sigi exam gi result si sigi answer si irei ba si mai ma di niyom chunna dum irakpra na traga ma se unfair means na raga irakpra hai ba si di usa ai ba mana di adu kara adum thungdok ngam me na ini ai kanjai adu gi matang da di ai ya angre hai ba tare kai da apoi ne kan gi check to ba di apoi yau cha da di okay adu maru na ko ge lenga ki school sing ai tare ko project pass percentage su yam khale adu ga lenga ki school sing da maru na TZ le riba adu CC le riba jono stone le riba mayam si tamning ma mayam thumjal la tam ba phang da bagi ahing da gi hona queue le na bagi su issue mu su le aduna lenga ki school se hoji se kadai fau ba lai riba pass to riba students sing se taman ge tam jaga pu matam na masi adun kona ga dori bra what kan kan bra private school yau daga di kona ro kan bra kai habi nu kanu gi koi gi especially class 11 12 ki kan si Imphal manung da lai riba school koi gi government ki school sing se sida di loina mak choi section chan loi mamang si kalakte adu tak se dum chan loi adu kanu ni apoi gi sigi problem se apoi government of India level su hamnge apoi Manipur tegi na tap apoi Manipur tegi na tap hai bi sai ni apoi na lang successful degi taman ba horaga loiba class 12 school how loiba class 12 ko taman si hai bi aim tauraga kari ino apoi gi na school si hai di class 10 loiba ga school masing siga 12 loiba masing siga manamam thokra do hai di 12 hai di 10 degi na 12 ko taman ya de 10 da pass or mi sing se 12 ko tamna gi le ga dau ne adu India gi ham ko ho de lai te adu apoi gi minor laite haibadi adi pastor riba mi kuti mo ne accommodate haibadi apoi sarkari school da accommodate ko ngam de adu kari ai school singda moi gi apoi gi government gi side gi di school singda admission gi process e moi na kanu niyo ma simjaraga transparent oi no da admission to wi ona ai jaga okay oi wana ja ka ri ko ni library ba students in my power ba do pa ho do ba sing punna library ba la ka do ma ko future da apa ba lambi lakna mai ba tare apel lam tang to bi ai di ka sai
Sana aigi wakan dadi ko larik si haina batam si hai basini aidi haina batam si hai basa aigi haina batam si aigi mak na ter haina batam si hai basina hayeng lo namak kari no da bisik se haina batam si hai basigi ken si kamaina te su reflect aur ke hai basida hana pure marks na tane admission tor mi ade bisik ti pure marks ta utre ko nang 95 pang kera 65 pang kera nang CUET da university admission ta thani atra haina tumak mi do ding sai gi mai ngi class 12 gi mark jam na pangraga CUET pass ta da mark ta phangbe ai mi do di CUET gi system clear tor pe ade di sum na utre nang JEE lai NEET lai ko only marks amata director aduna sai gi haina ba tam view aduna mark jam pangpakhatang target to bi ganu aduga FC hayeng kunci chupa ai tam given lai se bap ta na sat na ba kong sing na amna ba bi ai thank you ras machine ko gi education ko gi commissioner oi duri ba get broadcast ma na program ba fam sing do Premsen yam phajab wafam akhoi gi education commissioner na thambira me maru na point ani khag ha badare handa grade system hodok pagi result the grading system hodok pasina maram oiraga mahiroi singda koi ma yamna wangna phangada bani ha bagi pressure ha batare pressure leram madumadi madu pressure lehendra yamna relax oiba environment of the mahiroi singna exam thaki bana maram oiraga madu gi advantage amoina mahiroi sing yamna pass torpa number 1 number 2 koi gi grading system lak pasina maram oiraga koi gi tammibo mahisi mark ki damakta na taba masi punsida kan ho na ba hai ho na ba ki damakta tamhok se habki appeal su to biram ya to madusu hari ba grading system se na phangan ba ngamuni habki wafum sim thambiram ha tare premchan atopa official sing wari sanabe ki da lai ribra premchan ki site ke kari closing comment na traga any other comment ko gi ko gi board of secondary education Manipur chairman hai tare ma ka wari shabi ta ka ko se ke to ma su announcement amma lauthuli hai tare masi loi baga minute amagi manda launa mohana jaga okay aduna meanwhile marak sida ko sagi koi district wise district kharagi pass percentage koi premchana thambirei madi manunda koi jiri bam se na khwaidagi koi mahiroi se khwaidagi yamdana pass to web the pass percentage khwaidagi name almost 50% chada yankhai gi changkhang pass to wadum laba makal gi district amu eri adi ayamba district sing da ayamba school sing da irrespective of government or private or aided schools loina ayambana 90-80 ki mathak pass tawnaraga jiribam amadi kamjong da particularly jiribam da yam name is kaino habi wang de mule area duga district ani da ka hen wang ibsna kari genau technopal and thobal why so high Premchan go ahead ai question no manjara ke ko gi exam ki mata dai tare ras maru ina ko na unajari ba si borom secondary education Manipur ki chairman oja maru ina irang marakta angang sing ki demokta exam ama silakpa yam khraba angang sing si makogi wa tanna ba makoi bu yingshin na ba silakpa hai arai ba tabakti ore mo masigi struggle kamai thine birak page awan no ta khana share to bi sume aap hote ka akogi SKTV your bijimo ko sa ani kai kuno bacheri yam pasaba yam tumbo ane tham understand why kaino bo yam na thena ka ba yam nipun mati awab sa kaina ta parkha se pangthok jana bona to thena ni awab se li bi loiba na ro ya to sampana aisai machigi se engang mamang da koi 2021 da covid ti amu thena ba adi mamang ki parkha da amu koi ni thena ki bakra le re adu ki experience pun mak ko hanka khomje laga ta se laga antar ma jo koi exercise da we antar ki sumne chimi yong na war ba se antar ki kharabu he na mamang ki experience da phang ra bina line pang to ngami asida koi ki staff ki lady ba corporation koi staff ki lady ba staff member ministerial ki get for member staff se makoi na ai wi thak ta leji thak ta makoi na koi da mateng ki adu da koi maru na akoi staff ki stay na se asili ki chaitra mamang da 94 staff na Libre basis the language in the Kurambani, Adu, Matami, let's say Tara, Matung, Apade, whom the church at Chipaka Matamina. Was it 57 actor later? And the 57 actor later say, Masi Katana Puna officers, Letter, Awabama Roy, Aduna Masi, Awabam, Kenaba, Namana, we don't die when Matangi, Master Runguna, daily wages, Masi, Chizena.
मकोई खरगा अखोई सिलेंडर लिबरेशन की स्टाफ खरगा पुंजिलेरगा पुन्ना ऑल टुगेदर 78 9 अखोई हंतक की थबक से पांगथोक से मसिदा अखोई अचौबा अवाबा म थेनगरसु अखोई थेननसु थेनसचनो अखोई गवर्नमेंट हंतक अखोई दा अनोबा सिस्टम अमदा अखोई ग्रेडिंग सिस्टम सु जना हननबा हनबियु हाबा अखोई ऑर्डर अमा इशू तोरपना मधु बुजो अखोई कंप्लाई तौनबो हना जगरे अदो मधु सु दम हंतक की ग्रेडिंग सिस्टम जे अखोई ने चेना हाबि तारगदी हंतक जैदगी इंट्रोड्यूस तौजरे लोइना लोइना ना अनोबा स्टेप अमना अखोई बोर्ड एग्जाम टू बी हेल्ड twice in a year haiba akai in line with the NUT ki lai aduna akai one main exam ni another one is the improvement exam ni apa haiba improvement exam ju akai lenga ke dori tawga dori ado main exam thing asi haiso phasini aduga loina loina masi matakta special provision ma kai thami gari ki tamakta sports teams ki tamakta Manipur se power house keno na akai ki sport ni hai adugo chhatra sing se ki akai na khalu matamda tournament se amjana pada akai tournament se परखाबु थागद्रा टूर्नामेंट में यौगद्रा हाबगी खजानबम याम लेबदगी टूर्नामेंट यौदना परखा थाखिबा अदगी टूर्नामेंट यौरुगा परखा थाबदंगदबा थोंदोकसे थोई अदुगी यंगा कांदा स्पेशल प्रोविजन फॉर स्पोर्ट्स स्टूडेंट्स इन दमता अबे अखनना मकोई कंपार्टमेंटल की हाबदी इंप्रूवमेंट एग्जाम दा यहन लगा कॉमन क्वेश्चन नि हारिबो कंपार्टमेंटल इंप्रूवमेंट एग्जाम की अमा स्पेशल एग्जाम की हमा तौरोय पुन्ना तौरगा कोई जून जुलाई दा पैठा तौबसा सुचल लगा मकोई की दमत पुतोंग जाबा पीबीना बसो हक सैतगी हौदोनी मसिक दमत सो कोई मनपु गवर्नमेंट दा कोई मसिक प्रपोजल मा इनिशिएट तौबा होजगरे गवर्नमेंट सो मदो सोइदना याबिरकनी हाबिगी कोई थाजबा चपचाना लेजाय मदुना मसिनी कोई अंतक की बोर्ड की अनो वाकलोन in line with the NFP 2020 की वफात अपने पार्टिसिपेट है अदना there are some important tasks to be implemented by the board हम तक की कोर्स ना पंक्तो को नंग रबते बोर्ड जो NFP की कोर्स खुंजांग दिया संगठन ले आए बसे जब चाना एविडेंस वेरगनी आए बसे की हाजर बने चेयरमैन मन थैंक यू जदुगा मरुइना अखोई ग्रेडिंग सिस्टम से मसी कसगी A+ वगैरह A1 तबना A B C D लाख बसे मसी मार्क क्या फंगदी A वगैरह नो क्या ना B नो C नो हाइब सिंग से बुकलेट से उड़ी आउबी रे मनी तो उजागी ओखलो ना मसी की नॉलेज की तंग लाइबी रगदी शेयर तो भी यागदरा मचे आई विल शो यू नो आइडिया तो सिटी दा दी आई जरूर तो से बनी आई हम तक को कोई की कनो दा A1 दा सम 91 to 100 से A1 है 81 to 90 सिना A2 रे सुमाइना मखा ना कोई सिंगी गने अदो आई कनो दा इंस्ट्रक्शन दे याम बदने यावरे अदो दा होय तो कोई किसी की मखा ताने डिटेल्स है हाइवे तो सोई बनाम के बक बुझी जाय मतलब नुआय रोय अदो ना कोई इंस्ट्रक्शन दे तुम अपनी मरी लेना बा रिपोर्टर्स इन अपने बिजगे सिमा ले जरे अदो का ग्रेडिंग सिस्टम सिना कोइना अंगाम सिंगा कोई हार्डन होय बा अदो प्रेशर स्टेट फिरम बदो मयक सेंगना हंदरकनी आइसे आइसिमदि थाजबल लेयो जे मयाम खमजक ओके ओके रस मरुइना कोगी ग्रेडिंग सिस्टम की मतंग दा बुकलेट से दम डिटेल्स यावरे और कोगी बुलेटिन सिंगा बसमो सोजना हाबना बो होनर कनी हाइबि थाजब दम समझके अदुगा मरुइना कोगी पांथोक फ्रीबा एग्जाम कोगी मैट्रिक एग्जाम से हंदकी ओना ग्रेडिंग तौग्रे अदुबु एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की मनुंगचना मदुगी इंप्लीमेंट तौरपगी सरुक अमोइना सही अमदा बोर्ड की एग्जाम अनि हैबनी अमना प्रोजेक्ट तौरिबा हाइदोइबा एग्जाम असने nego ani shubana masida chotho hauraba pass tobagam jahudraba mahiroi sing plus pagi sports ki damakta chen chongdana tournament yaurba mapan chaluba exam thabana haudaba sing adui khallaga supplemental exam natragana ani shuba improvement exam asida pagi chap chana muk thalaga muk busu muk bukanakna bagi lambi edu soidana maki athu matam tawragani habi wafam masne ras Okay, Premchand, thank you so much. Premchand Nahari Mamham Masidagi, Tongan ba official sing, BoSEM ki chairperson, amadi education commissioner ka wari sabiraga, miyam dale ramba doubt sing, aduga miyam na khanging ba mayamama, khangan bibidam ta Premchand bathaga chari. Lurina yangbir be puna magta ngasai koi Premchand su thambi ki ba bapum khara miyam da mona rundown pizza ge habitare. Handak chahi ki waina 93.03% ne pass hogi chang se masig manung da nupa gi pass hogi chang 93.07% adug nupi ki waina 93% ni punna mahirui si नुपा खक्तदा पुन्ना कोगी लिसिंग तरा तरेत का चतुर्क हुमफुद्रा निपान
पास थाबुदी लिसिंग तरा निपान का चमापन का मरिपुद्रा मंग हाइदी 18,995 ना एग्जाम से अपियर तोबा मधु मनंग द 17,678 पास तोबा हाइबदी 93% 93.07% ओरे अदुगा नुपीना पुन्ना महिरोई नुपी मचा लिसिंग तरा का निपान का चमंगा यांखेनी तो 18,552 महिरोई नुपी कैंडिडेट ना महित कोई एग्जाम से पिकी मतम दा 17,253 हाइबदी लिसिंग तरा तरेट का चनी यांखे हुमदोई पास तवी पास परसेंटेज exactly 93% aduna nupa macha nupi macha ani mak punse laga state ki oina 93.03% ne aduna chahi tara gi pass percentage yengpo matam se da except koi covid 19 number moiraga 2021 da koi 100% koi pass ta hunki base natna handa kese na for the last koi gi 10 years have that 2015 digna hoje phok yengpo matam se da kumsi chahi gi pass percentage na khwai digi wang bo ri 93% except 2021 madu da piki pass percentage si 100% ni because of the covid 19 hadi 2020 the covid la ki bana maram moraga mahiro singda ning thena larik taman bangam gi daba madu maram moraga 100% pass percentage oigre aduga 2015 da 61.59% oiki 2016 da 65.37% oiki 2017 da 66.7% 2018 73.18% 2019 74.69% 2020 65.34% and 2021 100% अखोई कोविड नंबर मोरगा अदुगा 2022 76% 2023 82.82% अदुगा कुमसी सही 2024 की वेना 93.03% अदुगा ngасai कोई BoSEM की चेयरमैन असु थंबिरम बवाफम हंदक किसी ग्रेडिंग सिस्टम होरे अदुना ग्रेडिंग से द डिवीजन लेते बट स्टिल कोई A1 दना कना ग्रेड A1 ग्रेड A2 ग्रेड B1 B2 ग्रेड C1 C2 अदुगा ग्रेड D हैन लई D की मखाद लाख ग्रेड E1 E2 से कोई फेल होइबा कैंडिडेट सिंग होइदुने अदुना D फाउब से ना पास तो होइदुनी अदुना ग्रेड A1 द लेरिबा महिरु सिंग सी मार्क 91 चाम की मनुंग दा 91 दगिना 100 फाउग मुदा फंगबा महिरु सिंग सी A1 नि मागी परसेंटेज से अदुगा A2 से ना 81 दगिना 90 फाउब फंगबा अदुगा B1 हाइबा ग्रेड से ना 71 देना 80 फाउबा B2 से ना 61 देना 70 फाउब फंगबा अदुगा C1 ना 51 देना 60 फाउब फंगबा मार्क से अदुगा C2 ना 41 देना 50 फाउब फंगबा से ओइदुनी अदुगा D से ना 33 दगिना कोई 40 फाउब मयाम ममांग दा हैनबा सिंपल पास का हैनबा दुनी ग्रेड D से 33 देना 40 फाउब फंगबा से ओइदुनी अदुगा ग्रेड D की ग्रेड पॉइंट्स रुपी है तारे मागी पॉइंट से ग्रेड D से 4 C2 ना 0.5 अदुगा ग्रेड C1 से ना ग्रेड 0.6 ग्रेड B2 ना ग्रेड 0.7 अदुगा ग्रेड B1 ना ग्रेड 0.8 नी अदुगा ग्रेड A2 फंगबा कांगु से ना ग्रेड 0.9 नी अदुगा ग्रेड A1 से ना माना फंगबा ग्रेड 0.C ग्रेड 10 ने हैदना कोई की BoSEM ने पीबा कोई की इन्फॉर्मेशन गाइडलाइन है बता रहे मसीदा निंगथीना पल्लगे यावरगा लेरे अदुगा मसीदा हाइरी बसे कोई की प्रैक्टिकल यावदबा सब्जेक्ट है बता रहे मदुदा 20 से ना कोई इंटरनल असेसमेंट ओय अदुगा मार्क मरिफु से ना एक्सटर्नल असेसमेंट ने अदुना 80 सिगी मनुंग सिदा मिनिमम 20 फंगदबनी अदुगा 20 कोई इंटरनल असेसमेंट सिगी सिदना यामद्रबदम 8 मार्क्स फंगदबनी हाइबनी अदुना टोटल से 33 मार्क्स फंगब तारगदी ग्रेड डी दा यावगनी हाबगी वाफम से थंबिरमे इंटरनल अमदी एक्सटर्नल असेसमेंट अनि से पुंसे लगा यामद्रबदा 33 मार्क्स फंगब मतौ ताई 33 टू 40 फंगब तारगदी महागसी कोई ग्रेड डी दा चनगदुइने हाब तारे तो मै तौदना कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स लेबा प्रैक्टिकल से कोई 100 के मनुंग दा 20 से ना दम इंटरनल असेसमेंट लेजरगनी अदुगा एक्सटर्नल असेसमेंट दा अनि थोन खाइदु थियरी के सरुक्सिना 48 मार्क्स अदुगा कोई प्रैक्टिकल के सरुक्सु यारी हाब तारे अदुना स्माइ तौदना खाइदो खिबसिना मरम वर्ग 48 वर्सेस 32 खाइदो हाब तारे मार्क्स से थियरी अनि थोंना अदुना 48 के मनुंग दा 12 फंगगदी डी दे यावरे अदुगा 32 के मनुंग दा 8 फंगगसु डी ग्रेड ते यावरे अदुगा इंटरनल असेसमेंट की ओइना अखोगी 20 के मनुंग दा 8 फंगगदी मधु ग्रेड डी के मनुंग दा चले अदुगा पुंसल लगा मागी टोटल से 100 के मनुंग दा 33 फंगता रगदी ग्रेड डी के मनुंग दा चनगनी हाबी हमदने अदुगा ग्रेड से A1 A2 B1 B2 C1 C2 एंड ग्रेड डी है पुना ग्रेड 3 ने पास तौबगी नमक्ता लेरि से अदुगा E1 E2 दा यावब महिरु सिंग अदुदी मखोय से फेल ओइरबा महिरु सिंग ने हाइना मखोगी ग्रेडिंग सिस्टम से दा कोई बोर्ड के माइके दगी थंबी वाहम सिंगनी मरम हंदक चही के वेना 93.03% ख्वाइदगी वांगना मार्क फंगबा अदुम लबा एक्सेप्ट कोविड 19 की से लौथोखरगा ख्वाइदगी मार्क यामना पास परसेंटेज लेबा अदुम लबा चही ओइखरे लोरना इम्फाल वेस्ट ता 93.63%, इम्फाल ईस्ट ता 94.81%,
Thobal district 99.04%, Bishnupur district 97.32%, Ukhrul district 91.28%, Churachandpur district 85.75%, Senapati district 89.47%, Tamenglong district 75.59%, Tamenglong districts Tamenglong has a 75.59 Haidana Duga Chandel district 97.08%, Jiribam 50.71%, lowest district ni 50.71%, Kakching district ki 97.58%, Kamjong district 65.46%, Ferzol ki pass percentage 68.18%, Kangpokpi district ki 95.29%, Aduga Nonegi 95.71%, and Tengnopal gi 99.65%. So mai tuna Tengnopal na Chingi district ta khwaidagi yamna pass to badumba district area duga koi valley gi district na asagi koi gi Thobal district have 99.04% weraga khwaidagi pass to badum laba district amo area duga Manipur pumbugi oina apun ba mahiroi listing kontra tare chatre tara mangana enroll to have tare koi form fill up to ba du exam appear to matam dadi 37,547 mahiroi na exam pi gre kara absent were na lag tab yaw gre aduga 37,547 mahiroi na exam se pi matam da 34,931 pass to re, and the pass percentage is 93.03%. So mai to dana kumsi chahi ki oina koi grading system hoto pukul na A1 A2 B1 B2 C1 C2 and D da pass over mahiroi mayamama handak chahi de hodoi masina maram oiraga mahiroi singda yamna pressure yaudana relax over mongda mahitambagi khudong chaba pire, and also hairagal oira hayu budina mathau tari se any life ki any subject lork matamda any field self matamda hayu bu taragadi madu yamna laina count to bang amgoni haiduna su kuigi education department gi commissioner na su phondo pirambale on the note ngasi ko na de khoi news live ki the newsroom live se matang sa du thank you so much.